Turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Bari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomazi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Nininahaze. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame asaba inzego zibijeje muri ico gihugu kugabanya amakori n'amatagisi ku banyagihugu. Imisoro ntigabanuka ahubwo rimwe na rimwe yabigize neza iriyongera. Ntabwo bivuze ko kuremereza imisoro ari byo bigura imisoro myinshi. Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aho yariko ryari mu ijambo ryo kurahiza Perezida mushasha wa Sena w'u Rwanda. Turabigaruka ko handi hato muri make ku mugabane wa Afrika muri Nigeria habitwaje ibirwanisho banyuruje abantu barenga 30 babasanze aho bategereye gari ya moshi. Muri ano makuru turanagaruka ku gitero abayoboke ba President wo muri Brazil bagavye ahakorera inama nshinga mateka. Idoni dano makuru yose ni mukanyisasemwe hafi ya manager yanyu. Eka amakuru yacu tuyahere muri Nigeria habitwaje ibirwanisho banyuruje abantu 32 bari mu kibanza bategeramo gari ya moshi. Ibindi kwino nkuru turabaza mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Abantu bitwaje ibirwanisho banyuruje abantu 32 bari mu kibanza bategeramo gari ya moshi mu manuko bwa Nigeria. Bakoze iryo bara bitwaje inkoho zo mu bwoko bwa AK-47 bakoreye ico gitero muri leta iri mu manuko yitwa Edo nkuko amakuru yatangajwe n'ibiro bya Uramatari abivuga. Abapolisi batangaje ko hari abantu barashwe igihe ico gitero caba. Abatetsi b'iyo leta bavuze kandi ko umwe muri abo bantu 32 banyurujwe yashoboye kwigobotora abo bagizi ba nabi. Ico gitero kibaye inyuma y'ibindi vyinshi bimaze iminsi bibera mu bice bitandukanye vya Nigeria. Umutekano muke urangwa muri ico gihugu ushobora kubangamira amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa kabiri. Muri iki gihe igikorwa cyo kurondera abo bantu banyurujwe kirabandanya nk'uko abajejwe umutekano babitangaje. Frederic Nkundikije tugukengurukire ucubandaniriza muri Brazil aho leta y'ico gihugu yarungitse abapolisi mu kibanza gicumbitswemo abashigikiye President Jair Bolsonaro. Ni nyuma yaho ejo bagazi gitera hakorera inama nshinga mateka y'ico gihugu. Abapolisi amajana bambaye inkinzo bamwe bari ku mafarasi bari bakoraniye hafi ikibanza ca gisirikare ku murwa mukuru baca babisanya n'abasirikare bari bahasanzwe. Ejo ku munsi wa Mungu abantu ibihumbi bashigikiye Bolsonaro barateye inyubakwa abashinga amateka bakoreramwo y'abacamanza ba sentare nkuru y'igihugu bakoreramwo hamwe n'ingoro y'umukuru w'igihugu. Perezida Luiz Inacio Lula da Silva ari mugambwe utavuga rumwe n'umugambwe wa Bolsonaro yafashe ubutegetsi ku igenekerezo rya mbere ryo ku kwezi kwa mbere mu nsinzi y'amatora yarushijemwo amajwi make ubahiganwa. Yatangaje ko abatunganije iyo migomuko bazorengukishwa imbere y'ubutungane nyuma yaho bamenaguriye amadirisha y'izo nyubakwa bakiba ibintu bitari bike vyari muri zo harimo inhoho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden hamwe n'abandi bategetsi bo kw'isi biyabirije ivyo bitero. Bolsonaro ari muri leta ya Floride muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe yahakanye ko atari we yagumuye abo bantu. Hano makuru yose abagezeho hirya no kw'isi kw'ijwi rya Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse yacu ya YouTube, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mu kanya makuru tuyabandaniriza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Makuru yacu tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda aho President Paul Kagame asaba inzego zibijeje kugabanya imisoro ku banyagihugu. Yabivugiye mu ijambo yavuze ariko arahiza President mushasha wa Sena w'ico gihugu. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Eric Bagira ubusa dukurikiraniye ivyirahira rya President mushasha wa Sena n'iryo jambo rya President Kagame. Eric Bagira ubusa mwiriwe gutengaho mu Rwanda? Diana Ninahazwe ndakomesha ko niriwe neza. Wewe uri ute? Twiriwe neza. Mu ijambo ibindi yavuze President w'u Rwanda n'ivyahe yashimikiye kuki ahanini uretse vy'imisoro.
hanze y'imisoro perezida Kagame ahereye ku misoro yavuze ko ari ibibazo byagiye agenda yumva mu baturage, akavuga ko ibibazo by'imisoro biremereye abaturage, agasaba ko inzego zibishinzwe zigomba kugabanya imisoro, akavuga ko ikibazo cy'imisoro kimaze iminsi kivugwa kandi ko inzego zibishinzwe kuremereza imisoro atari yo muti wo kugira ngo bazabone imisoro myinshi. Ni ikibazo n'ubusanzwe mu matora y'ibihumbi 2017 ugereranije n'uko ishyaka Democratic Green Party riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije byari bifite muri manifesto yaryo, byavuga ko biramutse bitorewe uwo mwanya bwana Frank Habineza avuga ko azagabanya imisoro. Akimara kuvuga iryo jambo nabajije Frank Habineza ambwira ko ni ijambo ryiza, ariko nanone kurivuga ni kimwe, kubishyira mu bikorwa ni ikindi. Hirya no hino hagiye humvikana byari nahazwe abantu bagiye bimura za bizinesi zabo bakazijyana mu bindi bihugu bitewe n'uko cyane nko mu karere bagenda bavuga ngo imisoro ni mitoya. Aho ngaho rero nicyo Frank Habineza avuga ati uko avuga ngo imvugo niyo ngiro, tuzategereza turebe, nidusanga bidakozwe uko nguko tuzakomeza dukore ubuvugizi. Hanyuma Perezida Kagame hari urugero atanga ko yifuza ko iyo misoro kuri rubanda igabanuka Eric? Yabivuze muri rusange, ariko byumvikana ko kuko haba cyane umusoro wakunze kwinurirwa cyane n'umusoro w'ubutaka, yewe hari n'abaturage bavuga bati ni gute umuturage ufite ubutaka gakondo abusorera, abandi bagasanga ari ngombwa ko imisoro yabaho. Na Perezida Kagame yavuze ngo ntabwo agamije kugira ngo abuze ko imisoro yakwinjira, ahubwo ni ukureba uburyo ababishinzwe bakicara bakicara ikibazo bakagishakira umuti. Nabo rero ni ukuvuga ngo ntabwo yarase ku ngingo ngo bavuge ngo wenda bavuga ngo ibi ngibi biva ahangaha bigera ahangaha, ahubwo ni ikibazo yashyize mu maboko y'inzego zibishinzwe, aravuga ngo bakicarire bakinononsore, ariko abaturage bareke gukomeza kwinuba. Uretse rero iby'imisoro, ibindi yavugiye mu ijambo yashikirije ariko arahiza perezida mushasha wa Sena byari vyahe? Ikibazo gikomeye navuga ntarwo gikomeye ubu ngubu, ahubwo kimaze iminsi gikomeye. Perezida Kagame yongeye gusubiramo cyane, ni ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo ageze kuri icyo kibazo, inkurikije inshuro 3 agisubiyeho, iyo ageze kuri icyo kibazo ahita ahindura, niba yavugaga ururimi rw'ikinyarwanda akajya mu rurimi rw'icyongereza. Yongeye kuvuga ko amahanga nubwo aguma kuvuga ko wenda u Rwanda yiko mu Rwanda ko rushyigikira umutwe wa M23, hari ibindi bibazo byo kutabona icyo yita ukuri ku kuba impunzi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeza guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Avuga ko yizeye ko ejo ku munsi ku cyumweru hari impunzi zaje, akavuga ngo n'uyu munsi ahubwo hashobora kuza, akavuga nk'ubihagazeho, hashobora kuza izirenzeho. Akavuga ko amahanga akomeza kwirengagiza icyo we yita ukuri, akirengagiza ukuri hagati y'ibihugu byombi. Akavuga ko Kongo yagombye kwikorera imitwaro yayo aho kugira ngo iyikoreze u Rwanda. Muri rusange ni ibyo ngibyo yabivuzeho, ukurikije n'ijambo ryavuze risoza umwaka w'ibihumbi 2022 aba agomba kugeza ku baturarwanda ndetse n'abanyarwanda. Nta byinshi wavuga bishya yongeye uretse kuguma asubiramo ibyo bintu, ariko ukabona nanone aragaruka ku buremere bw'ibibazo by'imibanire itari myiza hagati y'ibihugu byombi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ego mu kanya turakureka uje kudutunganiriza ino nkuru, ariko ugenda utubwiye amazina y'uramutswa Sena y'u Rwanda yose ni nayahe kuri ubu ga Eric? Nicyo nawundi nagomba kukwibutsa Diane nahazwe, ndakumenyesha ko kugeza ubu ngubu perezida wa Sena y'u Rwanda yitwa Bwana François Xavier Karinda. Ni umwarimu, yari ku rwego rwa profesora, yigishaga muri kaminuza y'u Rwanda. Ariko nanone ikindi kijya kuba gishya kuri we, ariko nanone kitari gishya, yiyamamaje nk'umukandida umwe rukumbi mu matora adakunze kubaho mu Rwanda, kuko nta nubwo yiyamamaje ahubwo yamamajwe agiye kwisanga
asanga n'uwamamazi wa kabiri nawe uwamamazi wa kabiri nawe aravuga ngo aramuhariye, yatowe 100% ariko n'ubusanzwe yabaye muri mu nteko ishinga amategeko mu muryango wa Afurika, mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Bwana Francois Karinda niwe watorewe uwo mwanya, akaba yizeje ku kuba yakorana n'inzego zibishinzwe kugira ngo u Rwanda rugere ku ntego ziyemeje zo guteza imbere ababituyemo niba nsubiyemo neza byabo. Urakoze Eric bagira ubusa, genda utunganye iyo nkuru, turasubira saa 1:30 twumvisha amajwi yabo mwavuganye. Ndagushimye byane naho byakazi keza. Urakoze. Duce turandaniza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho kuri no wa mbere abari mu bigisha amashuri abanza afashwa na leta y'ico gihugu ari mu gisagara ca Uvira bahagaritse akazi kabo ko kwigisha mu rwego rwo gusaba leta ya Kongo ko yo bahemba amafaranga y'ideni ibaheraniye. Ibindi na mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Nkuko byari byatangajwe n'abaharanira uburenganzira bwa muntu mu cyumweru gishize, imyigaragambyo yo kwamagana igurishwa ritemewe n'amategeko ry'imitungo ya leta yatangiye kuri uyu munsi wa mbere. Abigaragambyaga bahereye ahazwi nka Entre President berekeza ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru ahitwa Himbi muri komine ya Goma. Impapuro bari bafite zari zanditseho amagambo agira ati twanze ubujura bw'imitungo ya leta. Ejo ry'Amerika muradutunga mutuburane. Mwumvise ko twari tubabwiye ivy'inkuru ya Vedaste Ngabo yadukoreye ku vy'imyerekano y'abigisha yabereye muri Uvira, ariko muhinga bw'ivyuma baduhaye ijwi rya Jimmy Shukrani yadukoreye inkuru y'abanyagihugu bazindukiye mu myerekano yiyamiriza igurishwa ry'imwe mu mitungo ya leta. 24 barimwo abanyeshure amenyesha makuru bakomerekeye muri iyo myerekano. Jimmy Shukrani bandanya na ndakwata ijambo. Nkuko byari byatangajwe n'abaharanira uburenganzira bwa muntu mu cyumweru gishize, imyigaragambyo yo kwamagana igurishwa ritemewe n'amategeko ry'imitungo ya leta yatangiye kuri uyu munsi wa mbere. Abigaragambyaga bahereye ahazwi nka Entre President berekeza ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru ahitwa Himbi muri komine ya Goma. Impapuro bari bafite zari zanditseho amagambo agira ati twanze ubujura bw'imitungo ya leta, twanze ruswa no kunyereza imitungo ya leta, twanze ruswa n'igurishwa ritemewe n'amategeko. Turasaba Perezida Felix Tshisekedi kuvanaho ubuyobozi bwa gisirikare kuko bukomeje gutoteza abakongomani bo mu burasirazuba. Turanze kandi turanze. Aba bashaka kwicara imbere y'ibiro by'umuyobozi w'intara bakamwumvikanisha ko agomba gushakira umuti ikibazo kigurishwa ry'imwe mu mitungo ya leta ikomeje gukorerwaho ubwubatsi n'abavugwa ko baba baraguze na bamwe mu bayobozi. Ubwo bageraga hafi y'ibiro by'intara, abashinzwe umutekano barimo abapolisi n'abasirikare babangiye ko binjira mu biro imbere, ariko abashaka kwinjira ku gahato ari nayo yabaye intandaro y'ifatwa rya bamwe muri bo bagera kuri 24. Aba bakubiswe n'abashinzwe umutekano mbere yuko berekezwa kuri gereza iri hafi n'ubuyobozi bw'intara. Mu byo baregwa ni ukutubaho ubuyobozi mu gihe cy'imyigaragambyo. Gusa Bwana David wa Kilongo, umuyobozi w'ishyirahamwe Generation Positive mu ntara ya Kivu ya ruguru, avuga ko nta gikorwa kibi cyakozwe n'abari muri iyo myigaragambyo ku buryo bagakwiye gukubitwa bigezaho. Kubahirije amategeko nk'uko bisabwa n'abayobozi mbere y'uko twigaragambya twarabandikiye, kandi buri muyobozi wese ku rwego rwe yabonye urwandiko rumusaba ko yatwemerera kwigaragambya. Muri abo bose nta n'umwe wigeze atubwira yuko tutemerewe kwigaragambya na gato. Icyo turangaje imbere twebwe ni ukubona ibibanza bya leta bigaruwe mu maboko y'abaturage, bityo bikabagirira akamaro, kandi tubasezeranyije yuko nta muntu n'umwe ushobora kuduhagarika cyangwa ngo aheze ibyo bibanza habe na gato. Abarimo gukora ibyo byose twebwe tumaze kubamenya. Uyongeyeho ko ibyabaye kuri uyu munsi bidashobora na rimwe guca intege abigaragambya kugeza aho igisubizo kirambye kiri buze kuboneka. Benshi mu bafunzwe harimo abaharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abanyamakuru bakubiswe cyane, bagirirwa nabi, kandi byatubabaje cyane rwose kuko baradufasha muri iyi ntambara. Twebwe ubundi twibaza igihugu turimo kikatuyobera cyane rwose. Ibyabaye uno munsi twabyanze. Ibyo birimo gukorwa n'ubuyobozi bw'igisirikare kandi bigomba kurangira.
autorités de l'état de siège. Gere Mamlaka ni umwe mu banyamakuru bari bafashwe n'inzego z'umutekano. Amaze kurekurwa yababajwe no kubona ubuyobozi bukomeje kutubaha uburenganzira bw'abanyamakuru, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyasaba ko ibi byarangira. Abayobozi b'intara y'Kivu ya ruguru ntabwo bagaragaje ubunararibonye bwabo. Ibaze nawe gufata umunyamakuru ukamukubita, ukamuryamisha hasi, ugafata ibikoresho bye ukabijanjagura, ukabivunamo kakagira kabiri. Reka ibi birimo kugaragara mu basirikare ntabwo ari byiza cyane rwose. Ibaze uburyo badufashemo, batujyana muri prison kandi ntacyo twakoze kibi. Mu minsi iri imbere n'ukuri tuzirwanaho natwe kuko ntidushobora kubyihanganira. Ibi byose byerekana ko hari ukutumvikana hagati yacu twebwe nk'abanyamakuru ndetse n'ubuyobozi bwa gisirikare. Ubwo yavuganaga n'ijwi ry'Amerika, Eric Nyamwami, umunyamuryango wa DEDO, ishirahamwe rishinzwe iterambere ry'ibidukikije no guharanira uburenganzira bwa muntu rikorera mu ntara ya Kivu ya ruguru, wakubiswa azira gufotora umupolisi wirukankanaga n'abigaragambya, yagize ati: ubwo twarimo tumanuka twerekeza ku biro bya guverineri, twakubiswe n'abashinzwe umutekano. Muri bo harimo n'abagize garde republicaine cyangwa abashinzwe umutekano wa perezida. Benshi bakomeretse, ubu bari mu bigo nderabuzima. Kuba dusaba ko uburenganzira bwacu bwakubahirizwa ntibivuze ko tugomba kugaraguzwa gati. Ku ruhande rwa Jiringereza ukuriye urubyiruko rwo muri komine ya Goma, nawe wari watawe muri yombi, yashimangiye ko urugamba rukomeje. Bon, vous savez que nous sommes dans la lutte et je ne pense pas que celui qui lutte qui murabizi ko twebwe turi mu rugamba. Rero umuntu ufite icyo aharanira ntabwo ashobora gutinya utuntu duto nk'utu. Reba nyine mugabo, nari nafunzwe nanjye, ariko ubu mvuye muri prison kandi n'ejo nzakomeza kugeza ubwo umuti ubonetse. Reka turi abasore, ntitwakwemera ko umutungo wacu wibwa tureba rwose. Ibyo nibyo byatumye badufata uko mwadusanze. Abari bafashwe n'inzego z'umutekano bose barekuwe ahagana saa 9 z'igicamunsi za hano mu mujyi wa Goma, aho bamwe muri bo bahise berekezwa ku bigo nderabuzima bitandukanye bya hano mu mujyi, aho barimo gukurikiranwa n'abaganga bavurwa ibikomere bakuye muri iyo mivurungano. Kuva iki kibazo cyatangira kwinjira mu mitwe y'abaturiye umujyi wa Goma, nta muyobozi n'umwe uragira icyo abivugaho, nyamara gikomeje gufata indi ntera. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Amakuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo duce tuyabandaniriza mu by'umutekano w'ico gihugu. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije agiye kutwakirira Muhizi Muheto, umuhinga mu vya politique, hamwe na Ruvuzangoma Sankade atwara ishamwe ryitwa Gakondo. Baragaruka rero ku by'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Z'umutekano uko wari umaze kubivuga, uburasirazuba bwa Kongo bwagize ibibazo by'umutekano muke. Ibihugu byo mu buseruko bwa Afurika EAC zashatse gutanga inkunga yazo kugira ngo bigarure umutekano muri ako gace. Muri urwo rwego mwumva ingabo za Kenya zagiye muri Nord Kivu. Yewe aho mberereye ni muri Sud Kivu, niho nshobora kumenya ibyaho cyane kuko muri Nord Kivu ntabwo atuye, ntabwo ibyaho nabimenya muri detail. Gusa hano nanone muri Sud Kivu ingabo za Kongo zonyine zigerageza zihakorera, ariko haje n'ingabo z'u Burundi. Gusa itandukaniro rihari n'ingabo za Kenya nuko ingabo z'u Burundi ziri hano mu buseruko bwa Kongo muri Kivu y'Amajepfo mu rwego rwumvikana hagati y'ibihugu byombi. Natwe twari tuzi ko ari mu rwego rwa EAC, ariko aho izo ngabo zishikiye hano mu Minembwe zatubwiye ko zo ziri mu rwego rwo icyo bise task force, no kuvuga imbaraga zihuje ingabo za Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi, gusa mu rwego rwa cooperation bilateral, no kuvuga ubwumvikane bw'ibihugu byombi, gusa mu rwego rwo guhiga imitwe yose yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo gikorwa cyo gutuza imirwi itwaje ibigwanisho, izo nteko zirimo cifashe gute muri iki gihe ku bwanyu? Nta gihambaye zari zakora ngo tubone ko zabashije guhasha iyo mitwe yitwaje intwaro.
zamaze kwambuka hari ahantu bita muri teritwari ya Uvira zageze basanzeyo abantu b'abarundi b'abareberi imitwe yitwaje intwaro y'u Burundi zare zitabara na ZFNL kumva ko barwanye twarumvise ko babashije kubirwanaho bari bashinze ibirindiro mu gace ka za Masango aho bita za Masango twarabyumvise ayo makuru ariko muri kano gace ka Fizi aho bita mu Minembwe ntabwo bari batangira guhiga iyo migwi y'abareberi y'abarundi nicyo twari twiteze ko bakora kandi nicyo twifuza ko bakora kugira ngo iyo migwi y'abarundi yitwaje intwaro ariyo baheraho hanyuma bazabone gukora izindi gahunda zose mu rwego rwa EAC bakomeze bihire mu rwego rwa EAC noneho barwanye ya mitwe yose yitwaje intwaro mu kanya ashobora gusaba mu kanya Mushiyantahe Kade Rubuza Ngoma turagusaba utubwire ikintu mwebwe mubona cokorwa n'izo nteko canke kandi igihugu ca Kongo kugira ngo abanyekongo bose barimo amoko atandukanye bashobore kubana mu mahoro ariko imbere yaho ndabona n'undi mushitsi Mushiyantahe Muhizi Muheto yashitse muraho Mushiyantahe Muhizi Muheto muraho neza vunikije turaho turakomeye telefone yari yagoranye ariko twabonye Muhizi rero ni umunyekongo w'Imasisi kurikirana hafi ibibazo vya politike muri Kongo no museruko w'igihugu nashaka amajambo make ngo twabigize na n'umushana Senkade mutubwire ukuntu mubona umutekano wifashe kuri uyu munsi umutekano wifashe gute aho muherereye umutekano ntabwo twavuga ko umeze neza ariko ni ibisanzwe tumaze iminsi mu ntambara kandi ingaruka z'intambara zo abantu bagomba kuzumva ntabwo intambara ari nziza ibigomba kutugeraho byose tugomba kumenya yuko bituruka ku ntambara umuntu wese uzi ukuze azi neza yuko intambara ari mbi niyo mpamvu muri aka kanya nifuza yuko abavandimwe bacu abanyekongo bose muri rusange twaharanira mu mitima yacu buri muntu ku giti cye akumva yuko agomba kuva mu bijyanye n'intambara no kuzishyigikira rero turi mu bibazo kubera ko intambara hari agahengwe kuba kamaze kuboneka kuvaho inteko zimwe z'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko bwa Afurika zitanguriye gushika muri icyo gice cy'igihugu hari agahengwe murabona ko hariho akarusho ubundi iyo zitaza iyo bari abasirikare b'abanyakenya baje mu rwego rwa EAC bataza Goma ntabwo tuba dutuye tuba twarahunze nangwa se turi mu maboko ya M23 ariko imbaraga bongeye kuzamura bazerekeza muri Masisi bafata ibice bindi bya Rucuru byerekera muri Masisi baciye muri Bwito niho hari hamaze iminsi intambara kuva mu bihe bya Noheli no ku munsi w'ubunani ariko nyuma yaho ntabwo twongeye kumva ibijyanye n'intambara cyane ariko muri iyo hagati y'ubunani na Noheli habaye intambara ikomeye mu bice bya za Bwiza no ku ishyamba rikikije ry'ibirunga rya Parc de Virunga ariko berekeza muri Masisi aho ngaho niho habaye intambara igihe kinini tena ikomeye naho ubundi ubusanzwe turi mu buzima busanzwe nyine bw'intambara yego mu kanya turaza kubaza namwe nyine ibintu mubona ko byokorwa kugira ngo abanyekongo aho bari hose cyane cyane mu buseruko bwa Kongo batekanirwe ntihagire baguma bati imirwi gwari butegetsi batwetera canke abasirikare babatera aho turahagaruka ariko nagomba mbanze mpe ijambo umunywanyi dufite muri iki gihe Nyandwi muriwe neza Nyandwi mwatwumva nibaza ko telefone yose ariko irakora neza Nyandwi mwatwumva shishuwe mu kanya ariko nashaka duha ijambo umunywanyi Daniela muraho muraho neza Frederic turakomeye muri hehe ga Daniela mperereye Nyamasheke Ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda ni byiza cyane rwose kandi kazina ninde nitwa Nsabimana Daniel akabazo cyangwa icyumviro ku kibazo turiko turavuga cy'umutekano muke mu buseruko bwa Kongo ngiye rwose nta nubwo ari ikibazo ahubwo ngewe nje mfite agahinda rwose nk'umunyarwanda ukunda igihugu nk'umuturarwanda cyangwa se nk'ikiremwa muntu muri rusange Frederic rwose nabonye amashusho mu minsi ishize agaragara abanyekongo bakubitwa bahorwa kuba bavuga ikinyarwanda mbese barimo kubakorera ibintu mbona ko ari dehumanization so mu by'ukuri natwe abanyarwanda sinzi niba abanyarwanda dusobanukiwe ibintu nka biriya abanyarwanda twabwiwe uburyo ububi bwa biriya bintu bushobora kugera
no ku kindi kintu kitari cyiza. So ngewe ni ukuri nk'umuntu nababajwe cyane, nta ijwi ryanjye ryagera kure, ariko mbaye ndi nk'umuntu bishoboye nakakwiye kuvuganira bari abanyarwanda, bariya abakongomani bavuga ikinyarwanda barimo guhohoterwa, bakorerwa iyicarubozo, bazira uko bavutse, bazira ko bavuga ikinyarwanda. Mu by'ukuri sinibaza impamvu amahanga arimo kurebera, abantu barimo gukubitwa, barimo kwicwa kuko amashusho bigaragaza. So sinzi impamvu abashinzwe ubutabazi sinzi icyo barindiriye. Ye Frederic, sinzi nimba rwose itangazamakuru mubibona, sinzi impamvu mudatabariza bari abantu batabarwe, sinzi nimba bazabatabariza hasigaye 2 cyangwa bangahe, ariko mu by'ukuri biriya bikorwa ku bwanjye ntanze ijwi ryanjye rwose mvuga ngo nibihagarare, ababishinzwe batabari bari abantu bareke kwicwa kuriya gusa ni ukuri birababaje. Ababishinzwe nimba banyumva rwose batabara ubuzima bwa bari abantu barimo kugwa muri Kongo benshi cyane pe. nawe numvisha abantu batabaza ati BBC, Voice of America, muri hehe mutabarira abantu babona inzira nibura bahunge aho kugira bicwe kuriya. Murakoze cyane. Murakoze Daniela, ico cyumviro turakiga kuko natumye banje mu kanya gato, ariko reka tubanze duhe ijambo Bonaventure ashikira ikibazo cy'inkiyo. Bonaventure muraho? ndabumva muri he Amerika. Rero si kibazo niherera ntanga. Muri hehe ga Bonaventure? Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mubanze mutubwiraho muri n'akandi kazina. Yewe nari Bonaventure, ndi mu manuko bw'u Burundi mu ntara ya Makamba. Rero naniga muri komine Mabanda. Nziza cyane, duga ku ijambo intererano. Yewe ni intererano ntanga, si kibazo kuko tukwikiranye ibibera muri Kongo. Hello? Duga ku ijambo turakumva. Bandanya. Ibintu bisabwa yuko haba umwitwarariko urenze uwo bwuzu bwo hejuru, kuko bajya ba M23 uko biri kose baragwana cyangwa barahabuza ubwigenge bwabo kubera ugufatwa nabi cyane ukutafatwa neza na leta ya Kongo. Jewe nk'ingerero nashaka guterera, leta ya Kongo nirabe itume ko abantu babihuza n'uwo mugwi wa M23, kuko bajya abantu bapfa ni inzirakarengane, bajya abanyakongomani, bajya bavuga ikinyarwanda bapfa kuko bose basesa amaraso. Bavugane hanyuma barabe ingene bokwinjiza irya mugwi muri leta, kuko leta igihakana yuko hariho abantu baharanira ubwigenge, baharanira dufate akabira kabo, igihakana yuko ibyo bintu bibaho, nta mutekano muri Kongo ushobora kuboneka. Ikindi East African Community iriko iragerageza kugira ngo yenterugene mugabo ivyo byose rero vuga yuko bisa n'ibyoba ikivangusa mu gihe leta y'ubwayo itora aba bantu abafasilitateri bakaja ku mugwi umwe, nimba ari M23 bakavugana, hanyuma nimba ari leta bakavugana, hanyuma bagashikiriza icyo no kwita icegeranyo M23 kisaba leta ikisaba, hanyuma bakagira umugwi bagasubiza hamwe. Iyo niyo ntererano ryanjye je mbona notera ku kibazo cya leta ya Kongo na M23. Urakoze Bonaventure, reka dutangure duhe icyimviro ca mbere ca Daniela bashinta twatumiye mushintahe Muhizi Muheto. Dutangure kuri wewe, hokorwa iki kugira ngo ivyo bitero bibandanya gukorwa kuba nyagihugu banyekongo bo mu bundi bwoko, eka bigakorwa n'abandi banyekongo? Ku bwanyu hokorwa iki? Ikintu mwese uko twabatuye ngaha murafite amashirahamwe murongoye, ico mubwira abantu murongoye ni iki kuri ubwo bwicanye? Murakoze cyane. Reka mbwira abantu yuko iyi si kubera kuba dukoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye, ukagenda ugafotora ibintu, ukafata ibifoto bya kera by'ahandi, warangiza ukabyandikaho ibyo ushaka. Ijwi ry'Amerika, ikiganiro murumvise ko kitashoboye guhera kwera umwanya utwanye muto, mushobora kugisanga kuri 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Ni ikiganiro cabaye mu ndwi heze ku munsi wa gatanu. Nonga duce turabangiriye gato ibiganiro n'amakuru vy'uno mugoroba. Muhinga bw'ivyuma Shimire Aloise Bigirimana na Engineer bari kumwe nibo batumye amajwi bashikira kuri micro na Lidiane Ninahaze. Turasubigiye cy'isaha 1:30 mu yandi makuru azobagezweho, cyane cyane turaza gushimikira twagezeho ijyanye no kwisi mukurindira muranyubwe mu byo murimo.